Razprava z naslovom Islam in verska nestrpnost je potekala v knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani, na kateri so trije govorci poskušali odgovoriti na vprašanja: kako je z versko nestrpnostjo v Sloveniji? Zakaj pride do povezovanja islama z ekstremizmom? Kakšno vlogo imajo pri tem mediji? In kakšen je odnos Evrope do muslimanskega sveta? Razpravo je začel dr. Primož Štrbenc, strokovnjak za muslimanski svet. Spregovoril je o odnosu med muslimanskim svetom in Evropo, kjer je poudaril zgodovinska dejstva, kot so križarske vojne, kolonializem in imperizem. Muslimanskim svetom preprosto ne moramo mimo zgodovine. Torej, začeti moramo vsekakor po tej temi govorimo s križarskimi vojnami. Preprosto ne gre drugače. Namreč ta dogodek se je vendarle tako globoko vtisnil v zavest obeh entitet, da ne gre mimo njih. Torej, ta problem križarskih vojn oziroma križarskega duha je pomemben, kajti muslimani tudi še danes, veste, vsako agresivno dejanje Zahoda obravnavajo kot križarsko vojno. Ko so padle prve ameriške bombe na Bagdad v noči 16. na 17. januar 1991, je to Arabska ulica nemudoma opredelila kot as-Salibija, križarska vojna. Moram torej še enkrat pomeniti to obdobje kolonializma, namreč odnosa muslimanov, tudi tistih živečih na Zahodu in pa vseh ostalih do Zahoda, do Evrope, ni mogoče razumeti, če tega obdobja kolonializma ne upoštevamo. Evropa nima čistih rok, ne more se jih umiti kot Ponci Pilat. Kajti v obdobju kolonializma in imperializma je generirala celo vrsto negativnih dejanj in procesov. Sam bi omenil zgolj to, da je zelo krvavo dušila vsakršne upore. Pravzaprav to protimuslimanstvo latentno prisotno, da ga lahko izkoristi vsak, ki želi imeti grešnega kozla. Moja teza je, da v zadnjih letih želijo imeti tega grešnega kozla seveda te elite, te kapitalski krogi, ki vedno bolj bogatijo. A veste se sam, torej v svetu, pa tudi v Evropi, tudi v Nemčiji celo nenehno poteka proces koncentracije kapitala, ljudje postajajo zmeraj bolj seveda vznemirjeni, vejo, da je nekaj narobe. In kaj pride najbolj prav? Preusmerjati pozornost tistemu, ki je pravzaprav vendarle zmeraj lahko kriv. To je islam. Kdor pozna islamsko družbeno-ekonomsko misel, potem ve, da je popolnoma nasprotna neoliberalni, da je blizu socialdemokratski oziroma keynesijanski. Torej, ti muslimani, ki sledijo temu, torej tej doktrini, so seveda obravnavani strani teh močnih kapitalskih krogov kot nevšečni, kot moteči. Zato nenehno generiranje protimuslimanske histerije. Eden od gostov okrogle mize prihaja iz Afganistana, Zabivolah Monib. Sicer ni strokovnjak za islam, ampak se je rodil v verni islamski družini. Kar pomeni, da je študiral verske knjige in se je učil o temeljih islama. Zato nam lahko nekaj pove o svoji izkušnji. Povedal nam je, kaj pomeni beseda islam, Al-Kaida in kaj si misli o verski nestrpnosti pri nas. Islam means peace. It means surrendering your will to God and Allah. And the word Islam itself is that. And it is not only, we can call it
anything else. And unfortunately, terrorism and extremism are also related to Islam and Muslim community. Why? Because some political parties, they claim to be part of Islam. They claim to be Muslims, but they have their hidden agenda and they act based on the imperialism policy and regulations. And I don't want to say that this imperialism means Christianity. This imperialism means Jewish. This imperialism means Hindus. No. This is a policy, a framework that they have their own program and they want to do it in the world. So there is no anything is important for them. For instance, I told you, I'll come to the last questions you mentioned. For instance, the L patch, which is connected to Afghanistan, is Taliban and Al-Qaeda, for example. Do you know what Al-Qaeda means? Al-Qaeda itself means a framework, a group work, a kind of a group or a frame that people are working under it. And itself, Al-Qaeda is made and established by this imperialism. And now this imperialism itself is playing the role, but with Al-Qaeda and what they call Islamic fundamentalist or Islamic fanatic. As I told you, I wasn't in Europe, but I have studied several reports and as I follow the issues in Europe. The prejudices have been going on in Belgium, France, Netherlands, Spain, Switzerland, and other European countries. Although it is in the EU legislation that all and everyone can act based on his or her belief and can do his religious rules and teachings and can follow anything based on his religion. It means the freedom of belief and the freedom of religion. But the people maybe or some authorities who are related to the imperialism, they don't want to follow these rules as much as possible and as it is in the law. And mostly the people who have the high hatred from or negative image of Islam, they got this hatred and negative point from the media and the press. Because always there are exaggerations about Islam, and imperialism is using this media as a tool. Kot zadnji gost okrogle mize o islamu in verski nestrpnosti je spregovoril novinar in naš nekdanji dopisnik iz Bližnjega vzhoda, Ervin Hladnik Milharčič. Spregovoril je predvsem o medijih, islamu in z njim povezanim terorizmom. Jaz medije razumem kot inštrument, skozi katerega družba komunicirajo same s sabo. Muslimani so pa tukaj nastopili kot ta idealen objekt, na katerih so se antisemitski klišeji nalepili in se dobro prijeli. Ljudje, ki v življenju niso videli muslimana moliti, ki nikoli niso videli minareta in ko se jim sanja, kako je narejena džamija, in zakaj si je pametno preden vstopi živanje umiti noge,
vejo o islamu vse. Ne? Zato, ker to svoje vedenje črpajo iz antisemitske tradicije. Ne? In to se potem prenaša čez medije kot resnica pri pisanju o deželah, kjer je prevladujoča religija islam, so veljala nekaj, čemu smo rekli, da Reutersova pravila. In to je pač, pravila so bila glede jezika, ki ga uporabljaš. Ne? In recimo ena od besed, ki si jo moral preslej uporabiti, je bil terorist. Ne? Pravilo je bilo, tega ne uporabljaš. Ne? Izraz je presplošen, ne označuje nič, ne? Bodi natančen. Ne boš rekel teroristični napad, ampak boš rekel bombni napad oboroženega krila te ali pa druge pač organizacije. In boš... Verska nestrpnost, predvsem do muslimanov v Sloveniji in v Evropi, je pereč družbeni problem, ki izhaja še iz časa križarskih vojn in trka različnih ver, krščanske in muslimanske. Sedaj pa je predvsem orodje velikih sil imperializma, ki služi kapitalu in njegovim interesom. Zaradi strahu in nevednosti se ljudje mnogokrat poslužujejo stereotipov o družbenih skupinah, predvsem skupinah, ki so drugačne in v manjšini. Zato je potrebna večja mera razumevanja drugačnih in več strpnosti.